green kakao for today. We've got our tamatani out there leading what looks like a military operation e te iwi. They look absolutely fantastic, and I am absolutely looking forward to hearing what they are going to be bringing to the Puanga stage today. A very big rōpū tutored by young Clive today. Kia tahuri ake tātou ki te papa wakatū waiwai I nai nei. Anei, te pākura kura raukura o te kura o tuarua o ngā motu. Ko Puanga te whetū e rataki e. Ko Puanga te kaupapa hira mō tēnei hui ngā. Nā tānga e tiku e o mō mātai ki te whai ake. I runga e nei whakaaro. E mi ki te mātuarangi. E mi te ware e tū nei. E mi ki nā ui e tū nei e. Ko e ka mai te kura tuaroa ngā matū. Ki tō tātou marae. Pāti ai! Pāti ai!
Eikä maapapa rauri vaitsitsi. Ko vaitteera vaine pyydätsi. Vaine nämä sinä. Vaine tuo. Eipä voi kiitota. Itse po. Moreina ettei. Tämä kura raikura. Otta kura suoruun aamutsi. Etsy.
Taite vairoonga matsua tsupuna. Vihtei teue pyreä nei. Ei varma ennei reanga. Otsira, että ära ponanga. Tän näitä poroporaakke. Oire, oire, oire tsuna.